U Narodnoj Republici Makedoniji počela je velika borba za ostvarenje prvog petogodišnjeg plana. Radnici, predvodnici u narodno-oslobodilačkoj borbi, prvi su i u novoj borbi naših naroda, u borbi za plan, za bolji i srećniji život. Oni će proizvesti za narod više tekstila. Oni će snabdeti našu poljoprivredu modernim alatom i mašinama. Monospitovski rit, više od 50 godina u Strumičkom polju, leži pod vodom preko 6000 hektara najplodnije zemlje. Omladinske brigade Makedonije u prvoj godini petoljetke preuzele su obavezu da isuše močvaru i da unište ovo opasno leglo malarije. Ovdje gdje sada raste samo trska, na jesen će biti zasejane nove makovske i pirinčane njive. Prva žetva u petoljetki. U mašinskim stanicama vlada živost. Treba popraviti mašine, treba se pripremiti za žetvu. I eto, traktori polaze da ukažu svoju dragocenu pomoć seljacima u žetvenim radovima. Pre 3 godine u Makedoniji niko nije video mašine žetelice. Ovo je prva žetva seljačke radne zadruge u Katlanovu kod Skoplja. Kada traktori zbog brdovitosti terena ne mogu da rade, žetvu će obaviti vredne ruke brigadira. Sa kakvom radošću se sakuplja prvi plod kolektivnog rada. Ove godine seljačka radna zadruga Pčinja prvi put će predati žito svojoj narodnoj državi. Na državnim imanjima i na njivama zemljišnog fonda rade dobrovoljne ekipe članova Narodnog fronta. Oni u svom slobodnom vremenu pomažu da se što pre prikupi letina. Vršidba. Žito se priprema za otkup.
Ispunjavajući svoju najveću patriotsku dužnost, proizvođači su još u toku žetve i vršidbe sklopili ugovore sa državom o predavanju slobodnih viškova žita. To je njihov veliki doprinos ispunjenju plana. Za to vreme iz naših fabrika izlaze nove i nove količine industrijskih proizvoda za selo. I ove godine seljaci će dobiti za predato žito, tekstil za svoju porodicu, nove alate za obrađivanje zemlje. Ove motorne pumpe izrađene u metalnom zavodu Tito zamenit će stare primitivne dolape za navodnjavanje. Evo ploda nove žetve. Žito, hleb radnog naroda neće više biti u rukama špekulanata. Narodna država raspodelit će žito tamo gdje je ono potrebno. Dan otkupa. Sa bogatim tovarima stanovnici ovog malog sela upućuju se ka otkupnim stanicama. Evo njihovih drugova, radnika iz grada koji su došli da se sa njima zajedno provesele posle završenog rada. A u otkupne stanice pristižu sve novi i novi tovari žita. Mi znamo kome dajemo žito, radnom narodu, narodnoj armiji, narodnoj vlasti, piše na njihovim transparentima. Za predato žito seljaci dobijaju novac i bonove za tekstil i druge industrijske proizvode. U narodnim magazinima i zadrugama seljaci će kupiti sve što im je potrebno za kuću i njihovu decu. Neko će kupiti novi plug, neko sajačicu. Ide nova setva, borba za veći prinos, za ispunjenje plana i dalje se nastavlja.